Ngezomchono usegcina eziphendulele-ke ey'ndabeni ezisabalala ey'nkundleni zokuxhumana ey'thinta ama-donation-ke omuzi wakhe-ke laphana-ke. Uveze okuhlukile-ke kunalokhu-ke abantu-ke abakukhulumayo-ke laphana-ke. Bafowethu, ngicela ukunibingelela la kwesiqiniseko i-SA Media-ke baqala ukusijona kuleli khasi-ke ngicela benze ubulungiswa-ke bagcinisele ibhathi nga-subscribe-ke bangakhohlwa futhi-ke ukulayikha la mavidiyo-ke esinenzela wona. Ongezomchono-ke ugcine-ke eziphendulela udabeni oluthinta ama-donation ngemva kokuthi-ke veze ngokusobala-ke ukuthi-ke lokhu kwenzakala ey'nkundleni zokuxhumana-ke uthi-ke akakwazi-ke sidala uthina akasiyo umuntu wama-donation-ke ngisho ngathiwa-ke uxakeke kanjani kodwa-ke ama-donation uthi akusiyo into angayicela uthi kodwa-ke unabantu-ke abake bamsize abangabafowabo-ke laphana-ke njengoba-ke uwumuntu okwazi abantu uma kukhona la ashayeke khona kodwa hhayi eyama-donation uthi-ke le yenzeke ey'nkundleni zokuxhumana-ke uthi uyacabanga ngokusho kwakhe-ke ongezomchono ukuthi-ke kumayelana nabafowabo-ke laphana-ke ophakela-ke okuyibona abambisane nabo-ke laphana-ke abamcabangelile-ke ukumenzela okuhle njengoba-ke bemazi ukuthi umuntu-ke oneqhaza elikhulu-ke ekwakheni-ke isizwe nanobumbano olukhona nje uZulu wonke njengoba-ke simazi uZulu ukuthi-ke uhlangene kulamalanga ngenxa yamamashe nemashe. Ongezomchono-ke uchitha zonke-ke lezi phakamiso ey'sabalale laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke sikhumbule-ke abantu abaningi-ke bese baveza izinto ey'thusayo bethi-ke kungenzeka-ke ukuthi kudliwa nje imali kuphela uthi ungizomchono cha akakwazi isidalo lokho bafowethu ilokhu bengikuphathele khona sidibane kwezinye.